Leisha Tangkhulnaobing thum psycho rele the talk with Sorintan Howry ko episode li welcome salushit le ajay thumna itung le li talaga na khangreu khanghan sports swimmer amli tiomai ka discuss sak vai sa se itumna tei je itum Tangkhulnaobing hi talented salakha skillful salakha community a khane itum hi quick learner lang sa any sports li itum na khangreu khanghan ni ka jang chi tran itum hi successful ka sala le ba me itum ni reu thei ser da le kara discussing hai bana khamtai bana ba itumi how successful are we ogutui competition hili aru hona competitive salak hai atam ne jena Tangkhulnaobing hi kya ka successful salak ta lekla examples are the football khangreu ti se itumi common salak ke mi chung football ngreu wem talan mer naobing hi ka football ngreu we da kya kana football hi career aka sad lekla or itum martial arts li chi se indoor games ka li chi se itum kya ka successful sa da producer li kala hiya ka competitive sala khaya og tu hi li itum thakyak li chat le khi level li chat le ji hi itum discuss sa se kala khangreu naobing hi khamatha successful sala kha producer se ji khawa itum associations le da clipping we role hi khimo mai kla awa ping role king sa ra kala players ping khangreu naobing hi athumuli khisaran athum discipline ka da maintain saran ka ji itum discuss sa se hi ara mai itum khani thot ping hi lari ka tamang hina degree himang hina itum career sak pai maning ne itum sports personak sa da successful sala ka na okti ka pai ne jena itum Tangkhulnaobing ka da successful sala khaya sports person producer pai klak ji acha episode hi nganang rum khwai sa se jena acha itum episode li lungsang mai da matha mai da min mai da discuss sa pai khwai special sala khai guest khani ra zangai le in introduce sami kala itum chan pai hi apo khwai sa se remai kap da Mr. Tourism Khamrang ari hi hi Pathways Empowerment Football Academy we head coach sadle hi Baichung Bhutia Football School Sudeva football club we club coach la sa ye kala kate football clubs pingli coach la sa khai zadla khai coach khane kala ka khania sada queer Robert Lake Shangtem hi aru hi International Personal Trainers and Fitness Academy head of Manipur Center we head nei hi Ukru Central School principal sadly Royal Gymnasium the Ukru Sholaga na itum Tangkhulnaobing chung kali train salaga national level international level kala state level lila successful sala khaya trainee and our producer idly jena ishi gentleman kani ya show kani li welcome sadly show hili nani razang kami wang chung ningshi ari ina tiomai ka mention sa khai thada itum we sports humoram li ishi itum kharjan hi tiomai ka sawa khwai sa se jena as a football coach, queer tourism Khamrang experience aina itum Tangkhulnaobing hi athang ina mention sa gai da football hi wa chung khana khangreu thai khangreu hi chung ka thai ka successful sala kai na international level national level li chat shabdak le cha khama thai mane itum na aming phawla kai na ka sha hi yeah, I very hormi paman yung chan so athuming reu zat le ka khare ka raisang mi somatai athumi chat laga ka te hi cha ka pak ma ka thai yes coach level li gift right kan thai yes Santos Trophy ka level li sochung mi le long na top scorer ko khuisha ka chi in the past chadalak tio mo hodala le sai aru hi itum hi Manipur with Santos level squad li mi ka khani somi shonai na yami longwa mrakli thai kate hi cha khala pak la mazangrer itum hi Tangkhulnaobing hi sports person football hili kada da thai khui le no general overview hi q level and tatale itum hi kada da ngreu lak tale grassroots li kada le level ka chuli ka tha le ji no we personal opinion hi ka thai ngai le sure jo arui na khang tha tam isi wili arui football khangreu hi mi lak na ngreu loga hili competition sa la pam da khin ka hili competition sa da pam da khle hili kada da success sar kada da higher level le kada da performance ba ra le ji matai mi thu de itum ne hili isi wi ta de tum context na hang lo ka Tangkhul we na jang isi wili importance ha mi thu gi ji coach education hi wat na khen okay coach education hi ba da with the Kamatha coach male khaba national players le produce mas hawa bammer ji na matai mi thu de I wi song in hang lo ji khaba coach ka sa pen da sa pai da hen the coach wi line by education by hi tio me itum
football maram ni kha thai hitar ka sa hain chi na football li thada icham cham me na da football hi ground ni wang reu laga back phong wi laga da hanunga khing reu de le ka jil ma thai la ja isi ga chung ja player se chi na matai mi thu the coach ba hi ba sa pe na the education program ba hi issue association later living are we currently D license E license issue uchana sabo gere coaches view wangja the coaches si chungme the soccer ba players la chungme the soccer bamra okay kiwa na information chungme the football maram ni chungme the sa atum ni la chi samang ba bam da len na ja china the simple ni thum na football ngrew za thina I thumi career rang sa ga pa ya apong ba malai min okay arina mention gazajli khamatha coach khawathina main problem akang sa da leidalei okay arui chi ner ka ithumwi tangkhul wi li society li khyang chi tran infrastructure hi la watla ga na leidalei ithum khangreu na akha successful sala khai producer sei chi tran infrastructure hi kya kha importance adok ji la kha thainga ye hada ithum hi tha arui hard ground leidak le li train sala ka le ithum successful sa paila hi infrastructure hi kya kha importance salak to ithum training li shi chin khwa equipments ka tha hi ukrul tangkhul hili tangkhul wi luiram hili ka thada leidalei aru hi ka lakhi ma mai wat basics ping hi ka chi ka tha dar ka sak la chi la kha thaingai aru mataila in me tada ithumi infrastructure hi ba importance hab lungai ne chi kha ba ithum football ngare ro ji ka football ground ma leila ithum naps na ko da them song ro football hi ba na ngare son la na wi repetition na training sa la na wi muscle memory fit sa man la na technically sound usan na jang and coaches sa ga sa da tactical we issue now players with discipline we issue jang even the physical we issue la thai blungi sa wi da re ba itumi entire infrastructure ba hili itum yang na da ukruli situation there ukruli khilai li malai li itum hibali yang na focus ma sa la jang acha jana itum kisaran players sa sa da jang in a key training saran in a key sak za si jinran you discipline ka thara jang higda ba hili main san focus al ga akhla to journey akhla to goals je I hi level hi mang ro rang ka I coach we aching li so players are the mentor akha players being the ngavala ga jang awi success ma sarang de aina tang da ali ta da coach ak li sar I hi khiwat le I khi training sa ga phara in a key improve sa ga phara ka ji wi idum mili ji wi relationship ji la kuchung kha malai man ukrol le jang itum main salai ne itum Tangkhulnaobing ke ta da reo popai la ga ta da ji wi jili ta da batang the ho kai khna tio mai the level now ji second division now I league now bang reo khel ga ji wi na pon da awi khangja wi itum foundation hi mam tha tu wi da khangja jili back ung saung le ho da ji da ben salai ni wa da thai khri de le itum infrastructure ba hi ba itum kibale la claim chaur aru ba issue li le dak le ground now pati now le dak le are tio me kha hili artificial daft taw lo matai sang poger right ta tio me ga aza kha la hili la wat sa la hard work sa me da ten no passion le discipline le wat sa might be isila manga ba talent mila khain isi Tangkhul ko sang khat ba okay ning share queer tourism camera itung we Tangkhul society liaris football hi ka hada le situation condition ni je overview mi khai je wang in a queer Robert Lila are yes naliwa in a sports as a whole when na hanau ke nana are physical enthusiasts sada kala sports related kuchung khalila involved sa with no issue knowledge li kana yang khrali ishi Tangkhul in the field of sports not particularly in aka discipline meaning la itum hi ka thada le lak le examples are in aka ajon Asian games le Manipur when 40 plus athletes shocked you know not a single Tangkhul itum ajui national games gwaling reod le Tangkhul nau ka jangi mathai mu sha Manipur contingent chi akchiri khajili national level international level Tangkhul na rok sa chi pak mathai ma shamane na leilik sang ga pamrau gi da hiu ka shok jang itum khangrau na lik chung khang so la ko chau gi da no knowledge no wi yang na yang ra ga na na thai dak le hi ka da thai khui itum are condition for example are football tell my mention sai martial arts really first tribal national gold medalist in taekwondo hi Mr. Kaping Chang Pinau ne awen
jiu che na kikla gold medal aka khni khui khai wa thei chai tangkhul nau hi kha juai na ara silent le khai thai jiu chili aru shimayon ning shen da ana yes I mean line le karate li ala martial arts li katai hi football li kha zat le katai sports li to national level li chatak le cha khama thai ma shamne cha I thum hi khili shoida klei do QI da produce sa khar do kala I thumi khi sa ka wa successful samai mrau ji ku Robert no we na khathai ngai le ki next la kai re salila tam khami wangai na atang football with context lira la ka sana matui hai first train the teachers train the coaches kang pa che okay because district akhale isena any field no katam now akhana participate sare khang atam de line hi hangmi khabai ki pak malai thu for example like bodybuilding la yai re ukrulle thangta la yai re football la yai re volleyball la yai re basketball la yai re example event kai kha tangkul na sa ka pai wrestling hai okay wrestling hai freestyle wrestling la ye greco roman wrestling la ye very much relevant with tangkul wrestling tangkul hi contact game le phaugi de chin any contact game by genetics by endurance athumba gifted aka mi wo tada kana china aina ina hi tada yeng mamanda tangkhul naubing hina khangazan hi khiling azan kle hanka number 1 kacha cha with nutrition hi okay ngareo ka pai ngareo wai re phasana awi phasana darkar ka sa protein carbohydrates runo lipids runo darkar ka sa hi ma mi thu chotla ka na ngareo la kara la ka scores khani cha thoting na cha la ka pi ga hai no China aging factor awi health factor le ta ka ngazan ga sake aina like example Cristiano Ronaldo runo Messi na every club li ana like Barcelona to Inter Miami ni ngareo sa la still awi coach akal fa le yo issue wi hili context li yang khava akasi infal li state level ngareo ga hai awi wa coach ma le mane akhalata football ke ground li halaka ama ngareo re aina tang now kharna akara la ka thum ngareo la ka lastly awi pangsap awi khangreo ka them hina ana trial li ba la ka selection ka phang sam ka phang ne wa but credit wa khipa na khoi thandakle oja pa china credit khui ga ni grassroots li how phokre hang khawa chingkuma khale like 365 and 366 in case of leap year whole year tam sab kha whole year yeng sang mi sab khawa I believe productive environment sokra ka han khui aina players being le ma phen pai ta tham ne tangkul khanoi thot being with little knowledge athumbo oza phala ka oza we ajing chili train sa gi gaching football example sarna football sauda football is really training khuere ka them tra khale re sarna line ma phami thai kha chile kasina ka like tournament ka te wali ngare la ka mirin kupki gaching line pha khami hina darkar sari aduga career ka ina chu sare hangkhawa a he sports management bag bangaila physiotherapy bag bangaila nutrition bag bangaila maninka as a player ina whole life player ina bangaila chika to ka he isi we leidakle ukhuli leidakle kathar ma sok takle association na yangsang mi gi chi ni hen ina khuye aina ukhul as a like larger interest li yanka manipur li leidakle 16 district we angchaili like valley we he khushok reuda hills liver tangkhul na top ni tangkhul na number 1 in terms of number of athletes state level no national level no international level no chung mai kap to ka sok tangkhul na ni aina hills ka tong khali sports chung mai kap hela tangkhul na na arui december january february tangkhul khu sports la yare hilli ukrul district le dekle association ka chong ka chahi na ba lakha chu sak reuda atum na wala ka yangsang la ka hipa hi mathai ka cha we record le hai la ka hayau any event like Manipur Olympic Association na organize ka sa competition li now bring to pokui la ka association pa china yangsang mi ka khiwi bangai na Tangkhulnaobing national games international mi ma ba sa do and khuyo okay ning share originally na mention exactly shi Tangkhulnaobing hi gifted chala kai na talented chala in leader klei hi ki sports mo maili ka chika tha we khangreu khang for example itum hi
volleyball li itum itselak la example or itum we raise itum we structure itum we ability attitude kachikita sports ping li year mai thui do kachikita li chat cover itum we successful sapai kmai chances si chumi thui le no we opinion li Tangkhul like aside from football individual game li hang lo hang cover boxing karate wushu gymnastic and bodybuilding powerlifting weightlifting arm wrestling adoga e group wakli ra lo hang cover isi kabaddi la sapai ga hani sapak ta kro hi la sapai ga hani then he being he issue we hate hina dewa da international game li khawa tam li itum na ngata ki ji he only asian country ni right asian country like example mary kom na first khangre atam le 48 kilograms or 52 li khangre me 48 kilograms le ana khangre atam le o ko thui 200 country khale atam le 200 country when mi maram chomai kap awi category li mati phanga thru rather le round khani sing re la semi final chang ga ni then hotchat helila grassroots level and hope mi sa kha right I believe so that Tangkhul will become one of the powerhouse of Manipur. Right. Yes. Athang mention sada itum hi career oriented masala athang queer tourism na khang da ngareo dang khangreo interest by na hobby sa dang reo tu gai by na itum hi successful mak sa da thai hang gai da itum January rao si chiba or starting from December itum we area with sports meet sports conference meet da chung khalei da le khangreo ku chung jai football volleyball kate hi cha mention mang sa da sepak takraw jen a jon thang Asian games khangreo li Indian bronze quiz li mai te naw zang shinaw wi they had the producer shop da clay ne athang na mention gasajili important sala clay the role of association sports associations being here ishi society Tangkhul society li Aruhi Olympic Association ni khani leida clay ne jen hi affiliate sa hoi da acha ko mi li rod na lang chung ko shok la sports bodies ko chung ka form sa ko kui thei kya kham tha da thumi otha le lam thei tu re chi ba je yaru na thei re jen na athumi role hi ki sala ki jido aming wang mang leidalei ka athumi otha lak leila athumna saran waran je kala athang gang da dai thum khangreu khangan hiya leida kleili infrastructure ma thuik sangla khangreu naw pin grassroots and train sa kala khamtha coaches train ka sala khuiung laga thumli coachings khamila next level hi kadhada katam naw pin hili khangreu naw pin li khangka mi si peji hi athumi role hi salak le kam salak ta leilo kala associations ka chigata hi na outside le ka chigata hi na improve sak pai le ji ku Robert no way na ari hi overview li na ka thengai le fi aina association chumai kap kacha cha with discipline li yang khava very good ukrole new association khara hi but otmasa khava makan na lak mani for example ukroli ina ka thai he ari we context li ka thai he na thor thak volleyball khangreu mathan thai re that means volleyball association function sa dale right aina kacha cha na link ka like football academy like Khelo India under Khelo India sorry sammi basum asak jamda train sa dale apam ke stone asak jamda train sa dale football hila manga ba dale then again town hall le ngathor 7 am we batch in wushu wakli ngareu dale horngam sang than laka then again ngazin ni yang khaba simganim marjana karate do than laka tamchi thai dale then ngayang ngathor ngazin hina ina bodybuilding wak aina powerlifting le sakchangda chili focus adale aina table tennis hina again ukrul we awunga simui manga ching chili bola ka ta chili table tennis practice adale then again humbong ba we like whole chili ba badminton sadale khangte event wa hi masha mane like subject to my correction example yon sa kha aina association ba ta kha le ina like games coordinator ka sa tamni ta kha le basketball la sometimes practice hai ngarewe gangchi ba sai ena khangte event hi ba kali baw chi khipali phendrek le khang atamle ili hanglo hangkhawa like association aka linkare hangkhawa awi role hi ka ena le now semre hana aba soka hani now semre hana soka khawa at least awi academy ru no awi institute ru no association aka we ajingle makhu thumra ba leiran ni example ukrul district we association khalai ka tongkha president secretary sokmilo ka cha cha we now mara makhu than ka ralo rally we wang chat che hana kam atamle association like football wala yaure volleyball ina thang gang practice sa dak living wala yaure practice ma ka sa bing ba kali sa khle athum boi future expect hina
hakla kaina leiga chiba imathai thurai but association khale gymnastic khale polo khale golf khale hockey khale very good ukruli ba new khara chiba very good ni opportunity hakla ke but player leila association he like office kali run sa dale example le government na ngathing vai khara tamni ukrul wi index hi wi area hi khiwanga na ngazan do gangje ithumni ta son ne ithum ding ka ithumni ta son for example sir atanya in a misal ka sai Manipur State Museum ni chang khrew da ground floor li first state like amu he Tangkhulnaobing ta da le sare spear chis le la kha and our spear chi ithuna check ka sa kam le somewhere around 12 to 17 kilo ni and actually clearly story hang da le Tangkhulnaobing na chi sa like hunting ka sa tam le chi we spear le somewhere around 100-meter hairs of hang da le 100-meter hairs of cover 330 feet ni wo Chiwi atam bui tangkul bui endurance na Olympic game le basa ka who knows they will be getting gold silver bronze Neeraj Chopra na some yes and chiwi endurance tangkul bui khar naubing na leiba leiga hai but grassroots le da klei naubing le train ma sa thu yes suddenly luire le re hi phani le re hana hair ngorok se na ka her atam le Manipur bui gold medal ka khui javelin throw le awi distance chi ukrul we now chungkum thada sini chukona ka hewa distance here hai ledana but now pa china ba ka gold medal phiki gi but line hi ma thai thoda now pa he okay association khamta rola khangsa de je da yes I mentioned asli Neeraj Chopra Olympic world champion by awi distance throws 88-89 meters me za ari no gang da ithum Tangkhulnaobing ka jai ka per hi 100 meters ba shop da le ka chiwa I think kala itum hunting tradition and rao gida ithum chili gifted salaga leidalei da shan khuid la yes a very good hada potential leilak da leida shan khuid leila ning share chungkha mention sam ari na kuira tourism li hanungai le ari discuss sara shum chili athung na tyomai ka mention sak le thum players being with discipline hili tyomai ka focus sang laga tyo discuss sang le football ithum li in la tyomai ka thai talaga na tournament ka chat ka da hili group kai ka hi athang kuira Robert hang da dai thila kashai shakila saktamo gui thai kuchung ga jahi chang khormang chirup shei chilga chung ga thai athum phasal kya effect sakla hi hina khangreo khangani sar le ra da khui kala tournament at ka yui ka ring phau sa da party mo yui ka maring phau sa da party laga athumi talent ka teo khalei laga yes hard work mo jang ka successful samram da khui ithumui kikla tangkhui context li hanglo jikava katio ka ithumi popularity le ka chiuli bas shoi kai thadak chung ka le level chi as I tio ka themai re themai khwai da masalula I themai re da chili ba shoi chung ka thai le players pingli wat tak le hi king sar do yes coaches si darkar sai jer ko infrastructure darkar sai jer ka chi le mwang da player akhlata na mahot na ka kisaba ura yani thum tangku khangreu na ping li football we li main salaina khi wat lak ta le do athum player aksa da awili potential ji kya le de lai kala chi ka da hardness sar successful sa vai chi no opinion ka thingai re sanobon anga isi ka phung na le main salaina ta de thum li natural inbuilt ithum li jang ithum li strand no yang ithum li mi de le de ka sa ithum li problem ma khna ba mai aro ithum nutrition ba hi important na sai ek sa ba ka ithum nutrition hi mang le mning le discipline le ga nutrition hi balance ma sara thula jang nutrition hi khim mai ne help sa da ga ba sampaten ha lo ga ba ali to sleep ali to wake kila chi ta da simple in the general follow sa ga bai what ne jitla atam zalai na phazao lo manem la awe timing ji ka bi ga bam atam zao lo jang chili ithum mili ta da isi wile akha tienong reo po pai la ga state level now le or district now le ithum mili perform sa da yaru ina wow da ka tom mi da ali identify sa ka ba ano ji songfu khamtha song na ma cha thuela ai thum wi ta da I thi si tang khol ga za kha lang sot ngai chang phi la ga okay phone da ta da ji wi na songfu direction ga daily coaches le la ma tha da I thum wi relationship la ma hang rok le la jang phone da ina sa bawl pai or in da
khakla to na khoi la ta sa ko re ji wi hi da wi chung gai tum mentality hi ki tum society li ji lei gai no Okay. chang che na ru ba tha da itum wi main salai na hi wi li itum platform hi la tar ga ba sa he re platform ba itum na provide ma sa me ro to atang issue batang jil la itum association ni matang jil ka hang he re itum wi association ni activities ba hi lesson a hai no Okay. activities hi chung mai kha ba itum discipline hi lila chung reflex sa control sa mai gi kiwan ne gles kha ba akham tomorrow I have a match yang tomorrow I have this event iwi ngareo vai iwi plan iwi schedule ji layout with the ilati mai kha ba discipline ni control sa ji dila ta ga iwi tight no iwi ka sabzar no Okay. iwi kapi ka pam no ta si hikda hila entire itum hi ko tonga thada reflection roxer vai no Okay. Arui no mention gasajli association we role hi football successful salaga footballer ka producer gi ji kala ithum apamuli football industry not just a player ata ha the coach producer gi ji ithum physiotherapist producer gi ji dietitian producer gi ji referee no even referee ithum association aku role hi ithum apamli leidalei associations example sara Tangkhulnaobing Kamjong district football association leidalei ukrul district sports association da hina football bali focus ala ka sadalei ena anishin aruri sadalei ka thada theikoi kala activity hi khima mai matai sangbai role and function hi khima mai ka thada matai sangbai clubs being players being an athumi relationship hi ka thada leidalei kala athumi trainer channel hi line hi musungda state leader no international national leader no ka thada wangsak pai improve kali sa bai chi tyo ka khathai ngai lai hili itum wi matai me thu ji aru ina atang khang da isi wi hili season na gali tournament na ka khani khang raw hina players improve sa pai mani cha and even hili tournament hi malai thu is the tournament hi malai thu gi da itum bi practice la malai thu ra cha chin tha gi itum khat khana la jili lai ron ung sa do hai ne ji Sina sapai da lai nang da itum wi area we along hile activities si matai sangi jne activities si matai sang maman players bring la practice si chung mai man aru football li advance na ere yang itum ne hile just simple coach ke jne aru hile expert analysis la ru ere video analysis ngate for khagate department ka chung matai sang khain the sometimes itum higda hile itum la hile la ukruli leidak le coach expert bing makning la ayar win la thang ho try sai ong su thang foreign coaches now lo huyung la event na go sala ga summer camp la winter camp la leidak le hili players leidak le bing li tio me ho itu me football advance am with provide so so okay the hikta we thadi itu me ideas even itu me planning hikda yearly we tio me go itu matai sang kha players la chung mai da matai sang gi jidal kha isi tha da limited sana with the isi la limited sala in players ping la the is stuck sa du sar hedal okay okay ning share arui itum na discuss adakle player kala associations hipi hilira discuss sai in a good Robert Ling han ha kanaba itum we abam hile itum society hi Tangkhul hi community closely knitted community ne itum close bonding jilai kala ava bana decision chungkhamai ko khui society a khani itum hi jawgi da no we thai ko khui le itum khangreu sports we hile career not just khangreu pamning la football khangreu or chimani atang khang the coaches le itum technical leader no aka khar no management leader no wa ko pa hile ava we roles and responsibilities kala itum community as a whole itum hi ka thada ka tom thai mai da itum hi sapai kla khima mai apong le hi thada sangsa gai chi thapai ko hi thapai ko ji ina kham tha ga the itum we Imphal Valley li Tangkhulnaobing hi thor thak hi athumang maram ne avawa na than khara rang rai ko khui avawa bina coaches bing le trainers bing le kharjan sa ka yu nau khi wat le ka that le daidan da ka shak jam thalai khuira khmi chi chung ga thei wo issue wi Tangkhul society le chipak ma thei mane
chú hông chú thà cái cháu chặt đúng chặt bạc sai thà chặt lên lạc chứ đấy cái khẩn à anh nè người yêu đơn nào career gì khẳng rau anh nè chả mong sắp la nè career ác sắp sắp la cái gì chúng cái question sát lấy phi yes successful sa la cái produce sa răng thu cái đấy thu chịu vi khẳng cái gì cái chuyện lấy sa lo bay cái ava khẩn cái thà cái tom mía cái va khẳng rau nào ba thà la cái chặt bạc bay đâu chỉ cái thấy ngay khẩn thu community as a whole for example in cái he mentioned sa gì thu cha cái relate sa la bay leveling teo the Real Madrid hi yaruina own ka sa football club ne individual na mani ne fans wing na own sa chino ta I thum ba pam hili ka tha da community na ki support sa infrastructure hi ka wadak le community na misem ka ba mani ne example sa da jena no we take really issue society hili parents and community we roles and responsibilities si ka tha da khi mai le li kla ka share sa Every how could folk that are like example he actually 2007 le gazang you chia tam le e na ka thai le actually phok maling mai like means highest level le khangreu he badminton football taekwondo he ka thu mai tha da sa sai and ngai ro ne na le kha in like first bodybuilding he ka so like example he khante khi amang rang la ka subject in relevant ba masam ne ya really ka tong ka ina ka chang ka I mai the naw ni I ukhruli ka tam ni iwa tangkhuli ma chon re na ka mani mune ho sir iwa tangkhul we na iwi tan ran che tan re iwi ma oza ka sada iwi lai che tam che theo re athum wi fees chi na I tan pui la ka iwi sim he ka thada ran sa sikle chi wi ning na ka ni wo then suddenly hi thangka NGO ka li otsaw NGO raming he I ha hoi wo Emmanuel Hospital Association it la chotla ke na rai hele like daytime hina St George School we headmaster sasa mathor thakina I hawi health instructor sasa aina ngayali ba UBC girls hostel we Umchon girls hostel we warden sasa yo pung 5 to 8 tang da chili mayon pa me kachang khat ba mayor nauli ma kachang sat mane chili I na staff sa Simon Memorial Miss Veronica and introduce all the Sami guy. Then thangka I pandukan ka sada tamli isi staff aka iwi like a superior staff aka mem viku hi samphangi aina madam philajan le ani khani le request alaka iha hi sungau re hangau da ihali le dakle akap hi ili kham yaw lo haina aina without any hesitation ngalang da yaw ai ngalang da khami tamli hi rimpa naw da chi khui laka training hi hopok ni hopok maman da first tangkol naw ma sen fu mare because he we game hi ka chung sa na maning chang mane first ti khala ta wa re hen nan I sem phui la ka ina ba khaya tam le I we level che atung ka maman ka teu ka maman cha tau da then hai hi wa tangkol naw li la ka semau se hena then tangkol naw I we li kharabing sit sang la ka na kharabing he ka sem hokok ni aina ina la like example I we ba ta da hi lucky hor ka khorak le ma thai mane ta da sir foreign thanwe media we through ina thai nga sat ngai because ili khanga chon hi la tangkul no and imang na tang ka bai sa kha ila soi re chewang na ila tangkul no sem se he na chiwen pok okay and a larger interest li yan kha tangkul no we avu wa hi ari hon ba ka te o kha ka chonai re hili ina media li mem bi ko ina mem philajani la ning sila ka re 6/11/2012 li he ina iwi diary ri ba mathane ka pila ka haye he we akap hi athum na khana chon ni chele ina matai maman na ka now we reach more aina thangkhali iwi lila more than 100 clients se na yo som da klini then even ka chung ka cha hi table tennis ka them ina maning mane suddenly Olympic we secretary director ina Robert na tangkhol naw khani national games we bang ready sam yaw lo haina ngalang da sa khami akana yaw ri phi nung song we na akana sorin sokwa we na and sorin hina all India khamani that table tennis league he khwa tamli ili association na direct ra sai sarobar ithumi permission majang laka na khiwa wang na chu odo khana then ina na thum vai me association lei ma lei ya khala na thai mani ye ba just atung we directive and around the mi hi ka changkhat ba Tangkhulnaobing hi ta khang reu sai table tennis and chikali phare ji ba ka ta do hosare la mathai then ina ka thai mi khani le direct hangout da isi school le table tennis akhalei ma khaida
Chile everyday practice alaka kawani wo all India. Kui ba makui mene but participate was awo. Aina tangkhul avu ba bing he at first sports ngareu laka kisare future scope kisare. Aina na he chingkum thrang ngareu laka na now the he source of income lairala. Kahang chin tak kan hane avu ba bing he. Then every 2023 we seriously wa avu ba bing than laka I will la rai reo. Weightlifting ro no, bodybuilding ro no. Example Tangkhulnaobing he Ukruli Boxing Association lay sala la avu vakai khana ile naw chi than laka sarupert khuman lampak le chatngai na contact le ka khui milu chili ba khui mi aina hithada avu ba we context mind clarity khibana sami rekle hangkhawa Ukruli lay dekle linka dekle association na ka cha chaw office le ngro kha naw hi matha la na training mi kha chiwi like education in its benefit chiwi sports in its benefit we matangle avu wali mathala kana tamchi thaika khubanga na khui so example archery Nagaland nawa ka changsai chekuluvu wala amingchi malai re waist back Olympic games le aina chi ka jang tamle medal wa first second third la mukhui mine si tamda out wa sawe but they can participate and Tangkhul naula in a pau ka sale archery hi matha na yan pau sale Sairong ka kaphi vanau hia ka kateu hi eva nung kui sa ka helu la mazim Tangkhul naula amida ka close la ka zi ga ji sa peo then he with talent ni ana archery season ka shooting ni season ka platform chi matha mai re hangdala aina hili hang machin khabai mi malai tho then again ukhruli association ka tong khali yangsang khabai ki pale district youth reference sports District Youth Affairs and Sports Ari Rara Daklay November date 11 li All Manipur Inter-University Best Physics Championship lay. Inava he will feel like na ini khani hi chaw da I will li gym li khangreo college ka Tangkhulnaobing le ina pau khami ni. Kachangka hi pau ka chilira gi chi do. Naobing mas ham ni. For 15-20 years Pettigrew College when participate ka sa he I don't think. Achakum mak bronze medal khani khuyewo. Then horchak he kipali phenrukle hangkha ithumai na ithum he as nana nawi khayon mangni raiwo association layaw example he we tournament layai re school games layai re Olympic games layai re India we trial selection lay ko khang atamle naw ngara bingli information mi khreoda khewangin participate ma sa pai re then avu wali bhaptang sa ke gachinawa national games li registered any sports li registered unregistered like ko like Olympic na certified saga IOC na Indian Olympic Association na IOA na certified saga event liva like example Olympic medal le gold ka khoi hi 1 crore mi gold medal silver ka khoi le 70 mi third ka khoi le 50 mi just participation 12 lakhs kami then hi ka tha we line chi la hang miao national games li medal khui khare da na otpam sang pang pai railway leidalei Indian Navy leidalei army leidalei hi ka tong ka hi hang mi kha avu ba hi khewang na support ma sar do everything le che support sare hena khui aina hang mi gabai ma lei thu naw na ning changau da azul mari khangai re akama khale la ka carom board la them akhale la kha khayong la them aina apama khali ba la kha a he khayong la first khui ga hai carom board la first khui ga hai aina mari ka khang la first khui ga hai aina now pa we intrinsically lay ki line li chat pai kle ma thei thu da useless sal ka tara ka ti khai Tangkhul naw in ka thei I leader khamai I we thotla bing every la in hang dale so ba ki thum hi naw sa ka phare yang I thum na tam li hang machin khawai than mi khawai I thum mi wang nganing mi khawai ma lei thu da I thum hi aren batai re every sokra da lai khanui thot bing he khas sen mi lo kang pa chin hangso ne aina eva ukruli leirang tangda Tangkhul naw se mire gang pa ji I mentality le lo any event no in a line hi thai sab kha khui sab kha any in a ka thai line li naw bing na han kha wa awe line hi pha mire gang pa ji I ning le okay ning share ka shok ka jang hi no experience ang ka share sa dak le ji mai I thumuli ava wa role kya ka sang sangai sal nawras li them dang wisal I thum ava wa na knowledge ma clear to sure the larger perspective and associations being it we consent departments being in a role hi hak mai kuisi jiba yes line jim tham khar da take hui shan kui aru chi hon ka mani in a query tourism the specific salaga na ishi football wi la
ka thengai itum avawa kala community we role hi arui athang hangai da itum le standard size football ground ukhul town hi le hagwai tui je tangkhul we town hi le headquarter hi le akhalam lai rongi itum community we role ma lai samrala hi uli kala itum football club ainka hada example sa da Yarkok United na ichi Manipur state league shikhang reo sai ara mazang ro thure da tangkhu wili football club akhana state league li mang reo lim nei hi itum community rom lai samrala athang yes association we tiom ka relate sa sala ka community na ka hada effort team ni ba example na ga ngai itum daily li pom da lai laga tamchon football tournament hi le mar ka tha SSPP ka ta hi community na full funding back milaga kachang khani thum train sa laga thum razange ishi tangkhu wi ba just hafta ga thang lang da sakul ga khara lak chung khala thei bu ba mai da chik tha li thum success level rating tio in thei no jani thum community role hi tha le lak naw ngra bi li ava wa bi na ka tha da yang sang mila class la ka thengai football athang hangai da academy li jang da le da da chu ho wa ka sai pom khai na successful sarla or ai I now liver kya ka talented sa salala like patam sak chum ka ve is sports by li kya ka football by li meaning sam ni ge ji we footballer akana earn hi ka tha da sa pai example sa da kala football coach an ka tha da kya sa pai management level li football sector hi li earning hi ka tha da le laga career hi bha pai gi hi la tyo me ka kha thengai Aroi matai methi da re sir kilan khanga the parents we main salena chilera ene ina gazida initi omi hi experience kati no share sa ge ina baizung budia oli sad le ga klam ala ge ni international exposure sabang jino isi hi Spain ni za 19 ICUG 2016 ni thaida ta chili atum ayarwi international parents bing na atum we ground de academy le nongra khira da le na itum healing reo da le wizang ta da ti omega chiga mai difference ba le re khlai ba ba kha naw ba jili avu jina awi reo go bail ga awi shairan chang alim yon mi la ga awi training sa le yang pom la ta naw ba jili awi quick talk le ti mai khala ali motivate sa le de either asawan la achina no khangro ji mathai ba athung ji no ji yang or ino no ji yonde no ji khangro ji hada ka no coach ka hang ba ji na matha mang na khu thei ji ga no ji khisa le to some kind of the now right parents in and players now ji we relationship hi la tar ka sa na haidla idum mi ba mai ka thawra ka sakpa nei thum ni lui ba da nawra khaling reo de le khali chat le ba je mathai do wi da kha tha sa la simli ung dai la ina az ba da khi mai bang reo de le ka tha de le te hi da hi teu me ka family along hi le jang teu me hi ta hi khila sa pai jene ta aroi da da isim itum na ayar ng leili nausna ko titi no andre tu nausna ko titi no bingji ground le itum atum li bom lo so jing sak ta le atum abawan ding sangjang je abawan thanra le abawan ground ji la dam yon bam na khle ne je jang abawan da jilim yon bam ri yang sang tit le je ji da abawa support hi role hi tarkar sana ai no itum hi hakla kai level li itum hi wang reo phung re jiga hi wi role hi la khamdai li jang hai no parents we support pa hi jang adi to morally support samne la awi nasiti tarkar sa ji put now zilomi awi chat khabai mang sak mi mning la exactly a khi ka tha sa de le ali khi support ka sa de le jang the chi da wi to motivation hi family win a parents win naungra li hi ta de hi important sana blong hai ne aru thought li aru football hi advance sana with aru itum chumla in coach sa hui alungli coach kham tha wi lungli training sa sal mai bin nas na bawli masa khui khar pha ma da hui la ka chung le sa kis ne chi khipa ne help sam ra ji number 1 parents ta hai ne okay issue we community we role atham sir we point sir esi sak ngai pa na ba issue we ukrul district le men hang lo hang khawa academia ka sore gang chili phakaza ka pi ka pam hi in a phasok tak le dam le somewhere around 3500 khuitali phakaza ka pi ka pam training but a yearly va like server international exposure ka jada tam le now shna ga spend sa tak le not less than 56000 in Indian currency
56,000 Indian currency he spends just for practice. China li in a gymnastic we matang le kapha tamle school la jili kare gymnastic la jil tamre $1,200 mi hi gachi. And India currency no khotso ka ta vai rebo. Then ukrut bi ba oza bin well trained sa la ka khra tamle avu bana chiwi kan khana mokhui ka thai he. See, I think it is a little bit mistake on the part of parents. Hopai aina athang community we matang jiang sir. Community he issue with community he mi va phala ke Tangkhulnaobing he nga chon ngai la ke but right approach ma sa thu approach ke sa bing na li za khai kha chang kha sai woi la eli unknown number Tangkhulnaobing Bangalore li kapam Guwahati li kapam sai li kot sa da khlibing Tangkhulnaobing ili ta ka phone sara sai sal ka sarobar na sa da khle tamli mathalai na salo now the any khanga chon lai ka darkar sa ka hanglo hai na isina approach example minutes mina kya ka ngachon de lai yaru ga tong khali media li mathana gan expose ka khiwanga na ma chon rasan chingkuma khali national game akasi international world championship akasi asian game akasi ne wo olympic games after every 4 years ni hi ka thumang hele Tangkhulnaw phangamang changse wo Tangkhulnaw phangamang ga jang le Tangkhulnaw akhwa bing IAS phau ga hai grade 3 above being hina thing phanga manga chon khreu da arui naw sno thara che pai kot ena international ngareu chat sapre na khui aina iliver sarobar gp singla agp ma sing mane e bank account ma le mane aina chuho gi hangla la naw ngara selection sa khai mangu che facebook li sang khreu da Tangkhulnaobing he ta ka to me ma ka to mane ba ma hange sir but athumna mi ji yeng podak le mi pa chi khipa do nga chon gi ka chi pa chi khipa do chi chang ba yen ho and arui hon Tangkhulnaobing ba ali nga chon ka ba paisa hi arem bataw re che ka thawi thot chang kha lei hai thai aina he individuals being ka association with level line sir individual but very much attached to association not necessarily the sports person ka atungli ko lai yes aina ari in a media we trade pongai ko Tangkhulnaw sno mathala na semilo hang khawa oi oza ka sada sir in oza ka sada semi klage aina sir we now lila I we now lila akhama international exposure rak vai khra tamli fan hi malai sa kha at least Tangkhul we bureaucrats high ranking officials aina paisa singwai kap mi bing na please come forward and help azana na chon khai now hina ka phau adoga mathala kaina like highest level reach out ka sa tamli for sure ana hanung lakha alinga chon khai thada khangteli na chon re have khu right yes where tourism we opinion li ka thada like issue we community as a whole Tangkhulnaobing hi football li itumi ya football kum gi dai thum tournament example sir shirili kapjolo itumi Christmas phungyo Baptist Church organize have me Christmas we tournament kreka araling reo sai ara football league dang reo de lei final ga semi final han mi jam pack and rying ticket khiro jan ada back of sa khai chung khala thei khuwang ticket khoi rying mi da ning she ji ga ning she de la hang ge mchi la gi la hang ko kai kai ye itu la thei ji football clubs being he football club we member being a khanganaw ne atumi season membership khuilaga atumi ticket lock mi ji wena players being an awga chunga sai ituma apamli yes merkly play quality ji standard thei atum thada cha kham mu chui samre ka itum community na lupa 50 mang matcha khali example sa lupa tram ko mang matcha khali khami hina ajona football league we first season li ticket ko 50% hi team khani siling year me at least they receive around 5,000 10,000 something sampang mai de chimang jin la club che we bangwa refreshments no uniform no da atom we kiki ka kashai ka shagli chung khalang chon vai transport ka thalila da ji hi week thaw idea hi ithum apam nik sa chi tran ka thar hada thele ka ticket khuraj ka khangji wi ang la ka athang kang da clubs pingli you train a king john bai gi kya kharat le ya athang sir robert kang da khangjon mo chung kha le ro ko kai thumi ka thadang chon mai rok bai kyo apongai na kala football clubs le dak le ping football association le dak le ping hina players ping wangji ka thada mathang mai da community wi support hi khumi shapai gi hi arui matala ga na ayarli daily lipam sa lichli course sa dak le li ithum apam li tyo mai ka comparative sa ka pai incidents activities le ka initiatives le ka chik tyo ka thengai okay
arwe itumi community we issue hili arwa mitai mitu da itumi club hili le de le itumi individual private club ping jang itumi li fans achaza team club fans ngawang rogo jang tai hiping hili kata the approach sara adang sarna the right approach ba the importance ga no and the trust person ji tara sa ga no jikaba arwe hili hiwi itumi society li hiwi factory chungna ga no ngachon ngai ba sarna da thik le wo ka ngachon mel ka ngachon mi ga ji right way le season ga ma season li okay यार really transparency सा गम मसाले छिपाले जो होता ले जां ते हिगदा हुई फैक्टर ही नतेओ में दे इतुम स्पोर्ट्स सेक्टर हिल इतुम क्रू एग्जांपल इतुम तांकुल कॉन्टेक्स्ट हिल एस इतुम मताई में द क्लब स्पिंग हिली यूनाइटेड ब्रदर्स ले दले अरुरी आतुम विनर्स कप रे दले ते हिल थिदना सब आतुम क्लब इंडिविजुअल ने पैसा ngashai लगा प्लेयर्स पिंग तो मिलगा इनफाल एक्सपोज आतुम ने प्लेटफॉर्म मिलगा ngrew सकता ले hili teo mega to me good willing bin atum na ngasai gi pai donation donors po bai po le re chang atum side den la kai itum mili matai mi thui de standard ba hin malai thui de itum fans product ba him malai thu jino jena itum hi ba hi te no standard itum quality game su quality ba hi upgrade sa khaba teo me itum fans hui khile bing hina organize ung sa wel ga atum na lo overtake ung sai bai jino ta teo me itum society li ta ngachon rok pai da ta chu hisab ne ile cha da pachuk tele okay aina sir kharcham ma tham ithuina ba arui community ngachon atam le aming he very sang saron longbi we ne yang sir I he daily wages worker mi wisim de wala kha rang tai chipa chen na awi thangko earning he 700 rupees 700 che alam khau to taina color mang tai la kha i wisim le sarupat hi 700 he solim la le khang chon mi lo haina mi yawa chi mang mi khau ta I winin li feel ka sai kang mi aya thangkawi awi khulang aman che ana chikat sap kha kang ta akwa bin ki sapang da le yang example and a second in a treasury office le khwa tam le antia khan ili thai ga zat ni mo manang thu a he in a simle ka pang man le anti jera ra sai ra la kha a he treasury office le ochai wo thing ka thum ka thing ma tik le direct ra la ka khami ni ina a ki pakle ma thai mane ana la ki pakle ma thai mane just because of so we social media le chena akasi interview ka sa tam le chili khara then again humbung we na sa Elvis direct phara sala ka sarobat e khang chon ngai na direct 20000 ka san me wo aina tangkhol tara khale in aming ma ka pan anonymous na hai gai ke wang na ma hang milo okay ma hang milo social worker tara ka rai adubu ina gang je sir 2 days mang isina fund drive ka sa tam isi association I changda aina isi we player khani ka tum changda fund drive khawa tam le sir 2 days li somewhere nearly around 2 lakhs 3 lakhs something talo then why not Tangkhulnaobing kasai ka pam ka media le once sang khyo da khibana mana sapro example le sir tangkhu meitei singer ka thai tala sir suren awe internal organa ka kate ka zaw da infal li media le sang laka awe night aka sami dala program aka sami dala that very musical night chile lak hang bati tan sabe and lakhang mati ji maite nau ding chonai le why can't we apply the same formula for the Tangkhul community Tangkhul la sa sabe wo sir but ili mo lakena iwi Tangkhulnaobing na ili hangmi hai he so but right approach and transparency hi darkar sa nai chimak le wangai na ithum na ka teu kamar click tan me ha bise okay all right yes ning share mushungwe ari Tangkhulnaobing hi chon thaila khai ning hakla khai community wa akhane hi tribe kate ping community kate ping la accept sai ithum na practical lak sala sa pa mai ka mention sa gai tha da transparency accountability makhle hi waina trust issue leogi da ai hi word sala kra la gi second thought ra leng ro khai thai ka hangai tha da achakum solim line solan da but Tangkhul we my khangami khai chunga leida kala Ukrul district with bodybuilders association so Robert long tuna tanaga accountable saline transparency le la ga na ot ka sa ji liba mi chung khan rang chon bi bom da le jan shit ka sang le khai ji tran kala transparent saline accountable saline shit ka chin ji tran ba khang chon ma pol la min la pharai
is had the experience la chung khalak sa gu pa mai chena yes itumui football clubs no associations le da clapping kya khar no accountable sala transparent le la kana ot ka sa ji tran kala themla khai national khangrao naw khalai ji tran identify sang chon la kai tum Tangkhulnaobing la chung khal chon da shi sang thai khui le kala itumui awa ping hin la I think spend ka sa chili waste ne damo khwela investment ne da khui ka phara da shan khui athu na rally train cha da klei je ka shokli mang je sai ji chila mention sang aru na news le aru ishi ku thumu ye kupsang vai sau sai in nga han ngai ba chi le re ena khanau sa da closing remarks sa da aru itumi Tangkhul as a whole Tangkhul society hili itumi sportsly excellence sa sai chikova excel sa sai chikova football excel sa sai chikova the aru immediate measures being itumi politicians being zang laga itumi social workers being itumi associations later clay awa community sports person hi atum zang laga kachikatha immediate measures being kuipai advice suggestions being he na new way na 2 minutes each kuilaga closing remarks ada kupsang se kuira tourism na ka hawok miol arui thada puda explain sa se le se hiu tang ke khadino daf salak le paila gai su amning ne kada da you take it you mega ha ta hang de yeah arui ri hi itum specifically in football the rog itum arui training sa ve ground in dam le football training sa ve ground me le itum main sa lage headquarter ground training sa ve condition dim le chi akhmang ground le dan ar baksi ground to se jindle arui chi le improve ma sarang itum ngai la gwen itum atam le itum na laiwat le but tumai la football nai phumai la reog zat condition je arui itum hi standard til le itum hi chingum hi le sambang pa pam dal ta hi itum thikda him ground malela itum hi win ma tai sang ro hi win them sang ro hi win apong phau re ji ba mangsong ni ma no kap thau ge na re arui issue exam mala le issue pifa arui hi le mount sinai le kalam halai ne si ground awesome bang the issue ground je quality claim ning ground ji chak si jiling reo ko national hil chak si flong ji ga ground kham thaling reo ko national hil technically clinical sa mera sound sa mera je ki hibai le ve itum ground by nam masa pa na hot na ga zali itum wi kilak dong se man sarau le chang je na hibai hi te o me ga itum wi changes mara rang rakhen na dang da itum wi sports ba fitum footballer being ses la kain the hi gada the chain sarak le kujiba jiba isi Tangkhulnaobing da sabeng dung da isi politician leidalei hili khawa Tangkhulnaw jung leidalei katha me de ukhru wi infrastructure no i gada the chain sa pai rak le je te omega atum na mu chuk mi khoba itum mi Tangkhul wi footballer ri chung mai the sports chung mai the sok bam itum le infrastructure mata isang plong re ji Jibine option number lay too. Okay. Ning share. Kuya Robert la no we closing remark. Originally, kila context and ka hamyo. In any field li ishin again ka Manipur hi khiapong le mina thai sak le hang ka sports is the only one. Education ba kathem le ye but mayang naw na ayer we mina itum le thai gat le sports ni. Then sports sa rak le he tampak mang le confine ka samani ne. Phaningi ka je he Khumar lampak le khangreu ka tong kha Mirabai Mary Kom Sushila Sarita ka tong kha hi Khumar lampak le ngreu salala but every one of them comes from very far flung areas ka phoping in far flung areas mang ne wo then Ukhrul district hele isiri leidak le politician being sport minister being le nur laka Ukhrul district le why infrastructure che upgrade ma sa pai then ka sa hila sa ara ka ni sa gi ji wo example Ukhrul road Ukhrul wi songfu hi in a contract where glasa in a contract where in a songfu hi sha maya le hanka songfu wi amin he mopok mi no contractor wi amin chen nak ki gi ni songfu chi le then and only songfu hi chaksi ma chaksi mi ne khang che contractor le ka to ma tai na gi chi or cha stadium ka semai the stadium che aminga kha ba de re but outside le khipana construction sa awi phone number khop na mi gi chi ne wo because china productive environment aina productive athlete khusokre hankhawa highest level li isunde khasami lo gangdala then lastly function masala aina player la no khusokla athumbi ka semi mo khodli ba
Ukrul district le key events key discipline bin mata and train sadale kipa mai train sadale atumli hokui laka nisiwe leidalei MLA no minister no hokui laka Tangkhulnaobing ana semla gan paje chini na chon ka pai khang chon milu hang niwo like India le sir ise ocha matha mai thuli award akale dala Dronacharya award why can't we give the same thing to Ukrul and radakle khumiruno maitei nauruno mayang nauruno hili khara ka tom khachina Tangkhulnaobing khamtha akase mere gangje winning li khuyebo ni shere kuira Robert kala kuira tourism nani achara ga zamoi mangai ni ithumoi Tangkhul society li sports talan football hi ithum ka da kali shoi da lei ka da improve sa bai ra kali manga chat da lei je ithum thalagai na na hui sang phangai re ning sik jang ka de nani na naungra sem dak le Tangkhul community sem dak le manga chat mai ro no athaim thai mai ro no yaruina la matha khmai ka tom khami ji mi laga nani wi or ma successful sa mai ro no ji hi kana osa da hang ka ning share ji hang lu shi dale ning share kala viewers bing thum psycho really la chung ka ning share a je thum na lungsang la gai na special sala kai guest kan a new personal experience sang la kai thum Tangkhul society le sports si q condition and late kala ithum ka da manga chat pai kala manga ga jathi kana ka ma kana ki chi thum chung ka phaing ru mai re sports sector hi ogtuli hab mai tui gi ya employment khamia sector a khane itum hi lari ka tam hi le important sai mai sports la lari ka tam pada ka khog ji itum mam la se itum na khangari omang jili la focus masala sports ju sector jili employment generate sa da khlek chung khal le le itum apam hi le khani thot ka chung apam saw athung mention sa kai ta da physically itum le sports le athletic athlete ka we awli characters quality inbuilt ha mi ga chung kha le ji ai thum shan khui da le kala i thum khre la ga wai na yang we otsa la ga khra community ak saw wi da i thum physical endurance la chung kha la le ba bom da le jan sports sector le thum excel sare sports i thum khang ga vai sa sa i thum ni unemployment we issue chung kha le youth bing chung ka unemployed sai re na graduate ko bai la masters ko bai la even phd degree khwe la employment makle job makle chung khale le ko jogi da lai ka tam hinu mang maning mane itum hi employment hi generate sa se sports sector hi itum refine sa mai laga itum upgrade sa laga explore sa se itum community as a whole itum otsang room se individual akho mang aina mom chu khai le itum Tangkhulnaobing as a society ka da itum manga ba sikla je khamtha ba je ha kui laga kala improve sang sak maman laga itum sector akana ka tom rock laga Tangkhul society sports lila itum producer se national level itum gold medalist producer by internationally producer by kala tha hangai da sports person ak sadam thalaga national level li chadai ka wa ai government job la sam phang pai le as a trainer octui pai as a coach octui pai le our academy set up sala ka octui pai le hida da ram kateli chat kateli tribe kateli kala state kateli sada le ithum le implement sa pai ithum ukruli lak phung rei chila ma leim nei ithum na apam ka teli mathak mai training chila wa khui pai la ka them da le ka wa jan hot khana tung li chung khala ye ngreu chadak le ping na thum na la mangawa mailon tum na sadak leji na tum na train sadak leji hotna mailo kala darkar sadak leji yaruli lang kaw la yaruin la ka shop ching jon milak ra ji khanau sa da mention sa ngai ne next episode le tum psycho ra samang share li shi say ni share